Jati dan sekitar. Tuh, mantan majikan. Bapak Hajat udah naik belum? Belum. Foto-foto dulu ya. Kak Acang, Bapak Hajat. 1, 2, 3, cekrek. Ada. Mangga Bos Ade, Bos Travel juga. Aduh pusing Kang, aduh pusing. Apa sih? Pusing 7 keliling. Maksudnya? Rumah tangga langkah senenge, suamine mabok bae. Spesial bagi mantan majikan Bos Ade. Coba pikir Kang, dipikir dingin, apakah Kang beli isi wong mekaya langka luwe sabandina mabok bae. Bos Ade yang punya pohon duit, mantan majikan. Kaki mantan majikan Papa Dinda. Bos Ade. Bos Ade, Bos Ade, Bos Ade. Luar biasa. Alhamdulillah Bos Ade, terima kasih banyak. Bos Travel. Asik. Kaki keluarga besar semuanya. Bos Travel. Kudu inget ning masa depan. Nah, apa sih? Aja nuruti nafsu setan. Romo. Minum-minuman, mabok-mabokan, rusak ning badan. Romo aku, Romo. Ora. Bos Ade, maning. Daya. Papa Dinda. Luar biasa Bapak Dinda. Masih mending Kang mabok dunia. Terus? Bisa nyukupi keluar. Ya puguh bae no. Aja mabok minuman, bisa berantakan. Yang ini siapa Bos? Ayo coba pikir Kang, dipikir dingin. Bos Travel. Apakah Kang beli isin wong mekaya langka luwe sampeane mabok bae. Bos Travel maning bosku. Bos Ade, Bos Ade, Bos Ade. Yang ini siapa? Yang ini namanya? Papanya siapa ini? Pak Eti. Pak Eki. Buat papanya Eki. Yang ini. Bapak Sandy. Tetangga cenah. Buat para tetanggaku. Bapak Sandy, Bapak Dinda, Bapak Eki, Bos Travel. Setan minum-minuman, mabok-mabokan, sehat ning badan. Ada, iya beres. Ikuti anjuran dokter ya Mas. 3 kali sehari. Bos Dinda. Masih mending Kang mabok harta, bisa nyukupi mama muda. Aja mabok mabok minuman, bisa berantakan. Bos Ade, coba pikir Kang, dipikir dingin, apakah Kang beli isin wong mekaya langka luwe sampeane mabok bae. Spesial kembali buat para tetangga tercinta. Bapak Eki, mangga. Bapak Eki, Bapak Eki, Bapak Eki, Bapak Eki, Bapak Sandy, ayo Bapak Sandy, Bapak Eki, Bapak Sandy, Bapak Eki, Bapak Sandy, Bapak Sandy, Bapak Sandy, Bapak Sandy, Bos Travel, kakek Bos Travel, Bos Travel, Bos Travel, Bos Travel, Bos Travel. Masih mending Kang mabok dunia, Terus bisa nyukupi keluarga. lamun Aja mabok mabok biduan, bisa
Rungo. Sareng Papa saha ieu? Apatur. Aja mabok tujuan jare. Apa Adit? Aku kudu inget nih masa depan Abah Adit. Aja nuruti nafsu setan. Minum-minuman, mabok-mabokan, bisa berantakan. Sambung maning Bos Ade, Papa Dinda, mantan majikan. Coba pikirkan, dipikir dingin. Apakah kang diisi? Wong mekaya langka luye, sampeane mabok bae. Tarik maning lagi bosku. Yang ini belum kenalan siapa namanya? Ayah? Oh, hamba Allah berarti. Terima kasih. Papa Rama. Papa Rama. Abah. Deui mangga. Bos Ade. Papa Dinda luar biasa. Papa Dinda. Papa Sandy. Kudu inget nih masa depan. Aja nuruti nafsu setan. Minum-minuman, mabok-mabokan, rusak ning badan. Oh, lemak akeh berarti rusak. Aja kakean mulane Mas. Titik baik. penting mah aja mabok Bapak tujuan. Eki. Masih mending kang mabok harta. Terus. Bisa nyukupi keluar. Ya enggak. Asa maboknya, mabok minuman, bisa berantakan. Papa Dinda lagi dong. Aduh pusing kang, aduh pusing, pusing tujuh keliling. Rumah tangga langka bahagia, sabandina mabok bae. Adanu Papa Dina sekali lagi Bos Ade. Terima Coba kasih bos. pikirkan, dipikir dingin. Apakah kang beli isin wong mekaya langka luye, sabandina mabok bae. Bos Ade terima kasih banyak Abah. Iya, berhubung ini waktunya bentrok sama